ቆይ ይሄን ከርጅናት ያለ እሺ ቆይ ይሄን ድምፅ እናዳምጥ። Magabitti damiishaniidhaaf hinduuti mucayyoon kuni mana poolisii irratti ji'a tokkoof bultii godhanitti turanii booddee firiijii keessatti taa'ee mirmaraa hundumatti xumuranii karaa biyyaadhaan galchuu hin danda'amne asitti awwaalamee jira. Isin jalaa isiniin obsa rabbii isinitti haa kennu. Eenyuun qaalittiin kun mee maatii erkaala koosana fuudha intalatti kana barbaada isi awwaalamtu አውርቻታለሁ አውርቻታለሁ እሺ እቺ ልጅ ሳወራት ዝም ብላ ነው የምታወራው ገብቶሃል እኔ ሪከርዷ እንትን ረጅም ሰዓት ከሷ ጋር አውርቻለሁ ሪከርዱም ደግሞ አለ ከፈለክ ላሰማህ ማለት ነው ሳወራት አንቺ ምንድነሽ የት ነሽ ቤተሰብን ለመንገር ምን መብት አለሽ አልኳት ከኔ ጋር ምንም ንግግር የለሽም ከኤምባሲ ጋር አለች እሺ አንቺ ምሰሪበትን የከፊልሽን ቁጥር ስጪኝ አልኳት ወይንም ደግሞ አድራሻሽ ያለሽበትን ሎኬሽን ስጪኝ ልምጣ ካንቺ ጋር ልነጋገር በአካል አልኳት ቤተሰብ እዛ ጋር እናት አባቷ እየተሰቃዩ ስለሆነ ስለዚህ የዚች ልጅ መብት የሆነ ነገር ማግኘት አለብን አልኳት ማለት ነው እኔ አይመለከተኝም እንደማንኛውም ሸቃላ ነኝ እንደ ሸቃላ እየሰራሁ ነው ያለሁ እንጂ የሚመለከተኝ ነገር የለም አለች ገባ ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ነገ ከኤምባሲዎች ብቻ መረጃ ያውጡልን ተቀበረችም ካሉ ማን ውክልና ወስዶ እንዳስቀበራት ገብተዋል አለም ከተባለ ደግሞ አገር እንደሚላክልን አድርገን ብቻ ነው መብቴ መሄድ ያለብን እንጂ ሚዲያ ይሄ ያኛው ብር ብሎ ብር አሰባስባለሁ ይላል ያኛው ይሄ ይላል ሙቤ በእናትን እኔ የምፈልገውን እናትህን እንደምትወዳት አውቃለሁ ብዙ ረጅም ዓመት ነው መከታተል በቃ ከዚች ልጅ ከጎን መቆም አለብን እኔ በምችለው ነገር ሂጂ ያልከኝ ቦታ ሄዳለሁ ግን አንተ ግን ከጎኔ ታስፈልገኛለህ ሌላ ብዙ ብለው ነው የሚያወሩት ነገ ጠዋት ምንም እናወራም ነገ ጠዋት መጀመሪያ ኤምባሲ ሚጂ ምንድነው ስሙ ኤጀንሲዋን ነው የምፈልገው ሙቤ ሲዋ ራሷን ገላለች ካሉ ድረስ መረጃ ራሷ በመግደላ መረጃ እንፈልጋለን እሺ ሻምሱ ምን አረገ ያለች አሁን የሰማው ነኝ እስቲ ስለ ሻምሱ ኤምባሲ ውስጥ ምሰራ ሰው ነው አውቃለሁ እሱ ይሄን መረጃ ያቃል ምን ብሎሻል ምንድነው ይረዳሽ ምን ላይ ነው እሱ ሻምሱ ሁሉም መረጃውን አሁን ትናንት ጅሙአንም መስራት አይችሉም ዛሬ ደግሞ መስራት አይችሉም ምክንያቱም እኔና እሱ በውስጥ መስመር ያወራነው ነገር ሚዲያ ላይ አይወጣም ይሄ የራሱ እንትን ነው ነገ በአካል እንደምትገኝ ብሎኛል ነገ ጠዋት ያቃል ለማለት ፈልጌ ነው አሁን ሰምቱ ኤምባሲ ውስጥ እንደምሰራ ያቃል እኔ ማቃለሁ በአካል ምን ረብቶ ሻል ያልኩ ነው እዚህ በፊት ዝም ዛለ ያቃል እና ግላንት ተጠሮይዶች ነው ነገ ጠዋት ብሎኛል ነገ ጠዋት ያለውን ነገር መርዳት ያለብኝ ነገር እረዳለሁ ብሎን እኔ ብቻ አይደለሁም እናንተ ግዴታ ነው ገባችሁ እኔ ቦታ ሂጂ ያላችሁኝ ቦታ ሄዳለሁ እናንተ ደግሞ ከጎኔ ልትቆሙ እፈልጋለሁ ችግር የለም እኔም እዚሁ ነኝ እረዳሻለሁ እኔም ግን ይሄን ነገር በደንብ እንዲያውቁ ነው የምፈልገው አሁን ከኔ በላይ ነው አቅሙ ከኔ በላይ ነው ካለም ይገረኝ በውስጥ በኩልም ሻምሱ ማለት ነው አሁን ቅድም ደውዬ ደማም አካባቢ ያለው ኮንስላት ተጠይቆ እንዲህ አይነት ነገር የለም ሰው ማስከበርም ደግሞ አይቻልም ከቤተሰብ ውክልና መጥቶ ወደ ሀገር ቤት ይገባል እንጂ እኛ ሳናቅ ህግ አያስከብርም እዚህ ሀገር ብሎኛል ሰጥቶሻላ ኤምባሲ ጋር ደርሷል ምናምን የምትይው ያቺ አሁን ድምጿ ያሰማን ሰው ያሰማን ሙባረክ እሷ የምታወራ ነገር ምንም አልገባኝም ብላ ነው እኔም ደውዬላት ነበረ ረጅም ሰዓት ሪከርድም ቀድቻታለሁ ያወራችበት ግን ዝም ብላ ነው ልጅቷ የምታወራው ገብቶሃል በአካልም ያለሽበት ቦታ እንገናኝ ስለ መዳሟ ናት በቃ መዳሟ ያለውን ነገር ነገረችኝ መዳሙ ያለችኝ ነገር አው ከኔ ጠፍታ ወጣለች በለጋ አርጊያታለሁ እኔ ማቀው ነገር የለም በጣም ነበር የምወዳት እሷም ልጆቼን በጣም ነበር የምትወደው ከዛ ሞተቻሉና ፖሊሶቹ ደወሉልኝ በደኒጋ አሁን እሺ የት ነው ያለችው ስላት ከርጅናት ተብያለሁ ገባ
ያኔ ተቀበረች ወይ ስላት አልተቀበረችም አለችኝ። አሁን ኤምባሲ ሊያረጋግጡልን እንፈልጋለን። እች ልጅ ተቀበረች ወይ ሞተች ወይ አለች፣ በቃ ያለውን ነገር ከኤምባሲ ነው መረጃ መውጣት የሚችለው አይደለም። ስለዚህ እነሱ ፖሊሶች ይመርምሩልን፣ እኛም ደግሞ ያኔ ለቤተሰቦቿም ደግሞ የሆነ ቁርጥ ነግረናቸው በቃ። ግን ሪያድ ላይ ያላችሁ ሰዎች ግን እኔ ልታግዙ የምፈልገው ነገር እንደ አንድ ሰው እኔ ሂጂ ያላችሁኝ ቦታ ኦኬ እሄዳለሁ፣ ምንም ችግር የለብኝም። እንገናኝም ያላችሁ ቦታ አገናኛለሁ። ግን ኤምባሲ ውስጥ ያላችሁ ልጆች አላችሁ፣ እናንተ ግን ውስጥ ልታግዙኝ እፈልጋለሁ። ኤምባሲ ውስጥ ሲገባ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። እዛ ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁም ጀማልን የምታውቁት ነገር ካለ ሁላቸውም ጽፋችሁ ደግሞ በመሴጅም እንደሚያግዙኝ እዛ ሲሄድ ነገ ማለት ነው። በሱ ተባበሩኝ። ሰዓት ላይ ነው ቀጥሮ ያለ ካልግስ ያለ እሱ ችግር የለም። በውስጥ በኩልም ስልክ ይችላልልኝ ሙብ የምትፈልገው ነገር አለ? ወሊሶ አጣች ጅርተሞ ሱዲን ጅራ ገሩ እንፈልገሩ ብየቁ ነምቤካ ያለ ማቲሲስ ነምቤካ amma wanni hordofamuu qabu beekta tokkoffaa dallala biiroo achi jiruu fi walumaa gala tireeffisii akka jiru hordofamuu qaba. Mucayyoon tun beekta gaaf dura osoo sababa malee baatee osoo namni tokko kan fajjeesuu barbaadu rakkoo mataa fi qaba beekta. Kanaafuu wanni kun sirriitti qoratamee bira dhaabatamuu qaba. Mucayyoon tun dirqama isii bichaa osoo hin taane wanni kun miidhaa shamarran kenna hundaati beekta. Kanaafuu waan jirtanii bakka jirtanii wal bira dhaabadha hundi keessan wal gargaara jechuu barbaaduuti. Dhiigni mucayyoo tanaa dhugaa mucayyoo tanaa bahuu qaba. Lammaffaa immoo kan dhugaman amma awwaalamtee jiru kana mucayyoo nama awwaalamtee jirti maal jettu santu hedduu miira keessan seense eenyu ta'ee awwaalaa du'uun hanqatee ammoo nama awwaaluun ammoo akka nama ulfaatu beeku. Kan du'e caalaa isii isaa haala tokko malee maatii isii awwaalanii wakilinaa fudhatan santu wakilinaalee kan erguu fi danda'u daldaltoota warra biyya jirudha jechuudha. Itoophiyaa irraa waraqaa wakilinaa warra fakkeessanii erganii fi tarii awwaaluu ni danda'a baasii galee haala sanii kan hojjechuu danda'u warra biiroo qofa jechuudha. Warri biiroo ammoo du'a kana hin beeka akka itti beekutti illee beeku. Harkallee keessaa qabaatu keessallee qabaachuu baatu duuti isii hin beekamu jechuudha. Maalli namni tokko gaafa deemu karaa seeraatiin waan deemes ta'eef hin beekama. Namni karaa seeraatiin deeme haa xiqqaatu guddattu yoo seera san cabsuu taate malee hin beekamu. Kanaafuu warri sun itti gaafatamummaa jaraan ba'u jechuudha warri biiroo sun jechuudha. Sarammaati wanti jechuu qabdu isii kanaan jabeesseedhaati hangara kanaan akkasiin baasii keessatti sirriitti anamma hordofuu danda'u ofii kooti deddeebi'ee akkasiin immoo hordoftu achi keessatti deeggarsa akka godhamuuf nan godha. Akkasiin qaama shamsuudhaa ol shamsuun achitti deeggaruu dhiisuu danda'a. Ilaalcha biraa godhachuu danda'a. Namni isaa olillee akka isa hordofu akka godhamu hin goona. Namni isii achirratti deeggara hordoffii godhu haa jiraatu malee karaa jaraatiin haqni mucaa kanaa eessatti duute akkamitti duute maaliif duute jedhanii akka jarrii hordofan waan goonu hin goona. Garuu qaamaan deddeebi'ee gochuu hin danda'an sii galaami. Isii immoo achirratti guyyaa beellamasii maalosii kabajanii akka jarri deeggaranu waan godhamu hin goona. Asirratti haa ta'u baannu. Kanaaf deddeebi'ee. Warri Suudi Arabiyaa ila warri Suudi Arabiyaa bakka hundaa kaameraa qaban. Hatta bira ta'ee kaameraan warra isheen fiduudhaan haa qoratamu. Kaameraan warra isheen biraa baasee haa qoratamu. Seera ulaagaalee biyyaan baasa saayikooloojii biyyaan baatan deemudha. Yeroo hundaa jaarsummaa maal jedhee deemurra kaameraan mucayyoo bakka isheen jirtu hundi haa qoratamu qaba maddisiisu jechuudha. Yoo keessallee dileet kan godhamu taate hin beekama waan ta'eef seefir riipoorti intarnaashinaal irratti kaayata waan ta'eef kan hunduu qoratamuu qaba. Dhiigni mucayyoo jechuudha karaa akka maal dhaqa taate kaameraan qoratamuu qaba. Kaameraa baasisuun immoo dirqama. Kanaafuu kaameraa sun baasisee akkaataa isheen duraa baasetti illee pooliyoo biyyattiin dubbi dhugamaan mana ijaazatti kan dhuunfaa taate namni kaleessa dhugaa adeemsee hin ajjeesu. Kana namni seerota seera jiru. Kana waliin gayyaa qaba jechuudha. Dhiirama daandii irra jiranii.
በቃ ገለቱማ ወነጅሩ ደግሞ በሩ ኤምባሲ ዲሚን ወነጅሩ ደግሞ ኦፌንስኒትማ ጆሌን ኤምባሲ ኬስ ጅርተኑ ገሩ ኬሳና በሬሳ ስንት እንደሚሳ ፎሎ ይችላል ገለቱማ ሰላም ነጋ ፊት ወር ኤምባሲ ዋጋ ተቀባ ወር ኤምባሲ ዋጋ ተቀባ ወር ኤምባሲ ዋጋ ተቀባ አንተ ማለት ሰላም ከኔኒ ሲጋፈቻ ጅሩ ወር ኤምባሲ ዋን ከነ ቁበ ቀቡ ጀቻ ጅራ ወር ኤምባሲ ኬሳን ያኒ ኢተርጌን ጅራ ጁል ነመ ለመት ኢተርጌን ጅራ ገሩ ወነ ቶኮ ዋና ዴቢሰን ጅሩ ቶኮ ገሩ ና ዴቢሴ ጅራ እንዲ ቶኮ ገሩ ኮቱን አንጅ ቦሩፍ ጀቻ ኮቱቲ ወነ ጅሩ አስቲ ላሌት ኮምፒውተር ረቲ ባሴን ከቲ ዱቴ ምናምን ላሌን ከዛን ትመለሻለሽ አለኝ ማለት ነው እና ቦሩን እንዴም ቦሩ ግን ምን እንዴም ኦኬ ወር ኤምባሲ ስላ ሴረቲ ወን ሲዋሙ ጁን ከሙ ሲዋሙ ስመርባሽ ወር ኤምባሲ ኦፊቲ በቀራ ይፈሳል ኤ ሰላም ይሳዋን ዜ በቀሳና ከ ቆራቹ ገባትረ ኤምባሲ ነው ይጁዳ ማለፊ አተና ማዶም ፋቲ አተር ቆዋን ሰንከሰን ቀውዱ ጋይ ሰንከሰን ቀውዱ ዮ ካንከሰ ቀባቱ ታረሞ ያከሲ ቆራ ተማለ ኤምባሲ ነው ቆራቱ ገሩ ረሞ ኤምባሲ ነው ወርዶ ቀባቱ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኡጋንጅ ተማኑማ ala kulitu atamo rakte daki akata chikora tamu kabu honda mulese ordona dugana mo na mendo isale jere dugana chitto akate mo guya to komba de dugana chamar de na ko kenya o kana tata te warri biro derka warri biro la karati bira dabre matim chayo na ke ordo fu kabature matim chayo e so haka ke sa kabachu batte duga wale hinde gari da warri dalalle biro so harka ke sa kabachu badane wonni doisani falle doisan amma jar awalu ya garu rete mo bi sani tira wala mo sera ci sabti wala gale wala ka dok sa dalalle family jede na ci to ko kam fo da tsara so le buya to ko ba malik police rawan tele wala no international record tayani wali galati police ya kam to honda ka pura to ko nama harka ke sa gabo nama record di sikro wali khas hane record sa honda wasani mutma bi sane record sagari wasta record hi mot record bilbila wali tay basani warra ka pura to ka gochu ka bani to criminal police wala kan ko pura tamawante sagale ko hundi pura to ka ba sinje chubar bada sani warra embassy titi do to ka dai to warra wali khas e hundi sagale zumba hu ka bada enyu yu hato wasta pinste bilbila direct tay email tay messenger tay embasa wate kanafu karazini nakatide be gochu bada ugana katide bada akkana gona mana cufu bande magati debi rabbi jede oboletiko ሰላም ቁጥርሽን ወስጃለሁ ፕሮፋይል ስላለውን በዋትስአፕ አናግርሻለሁ ነገ ሂደሽ ያለውን ነገር ከኤጀንሲም ከኤምባሲም ያለውን ነገር ይዘሽልን ትመጣለሽ ኤጀንሲዎች የምጠይቃቸው ራሷን ሲገል ያለሱት ፎቶ ወይ ቪዲዮ የቀረጹ ቪዲዮ ለመረጃ እንፈልገዋለን እሺ ሙቤ ችግር የለም አቤት ከለሳ ማቲዮ ዲያታን ጀቴ ቱርቴ ማቲዮ በርባዲ አስ እንጅሩ ጀቹዳ ሲንሲዮ በርባዲ ፈኒሩ ዱፋኒ ጅሩ ማቲ አይ ሰላም ሰላም ወይ ሰላም እኔ ምለው ይቅርታ የሆነ ነገር ልጠይቅሽ ምንም ችግር የለም ሙቤ ሰላም ኮዲ ፈመና ኮዲ ዋንቶ ኮዮገና ቡዲዴ ጋፋቴኒ ወንዋን በቲባ በአማርኛ በኦሮምኛ አቲ ፍረሙጮዮቲ ዘመዶ አይደለሁም የውልህ ሙቤ የዛሬ ወራ የልጅቷ አጎቷ ማለት ነው እኔና አጎቷ የአንድ ሰፈር ልጆች ነን የአጎት ቤተሰብ ነው መሰለኝ የእሷ ቤተሰብ አላት እኛ ሰፈር ላይ ገባ ያሱ ያክስቴ ልጅ እኮ እንደዚህ ሳኡዲ ላይ ሆነች እየተባለ ነው ምናምን ነገር ብሎ ሲነግረኝ ሁሴን ይባላል ገባ ከዛ ሲለኝ እሺ የት ነው የተፈጠረው እንደዚህ አይነት ነገር ስለው እንደዚህ ቦታ ነው ምናምን ነገር አለኝ ማለት ነው ከዛ እሺ መረጃ ላኩልኝ አልኩት ከዛ መረጃ ላኩልኝ ስለው
መረጃ ወንድሟ የወንድሟ ስልክ ቁጥር ሰጥቶኝ ሪከርዱም አለው ከወንድሟ ጋር ያወራን ማለት ነው። እንደዚህ መቼ ነው የተፈጠረው እንደዚህ ነገር ስለው እንደዚህ ቀን ነው ምናምን ነገር አለኝ። እሺ በቃ እናንተ የከሰሳችሁበትን ለአንቺ ይሄን ነገር ውስጥ ገብተሽ እንትን እንድትይ ማን ነው አጎቷ ለአንቺ ነገሩሽ? የአጎቷ ልጅ ነው ገባ? የአጎቷ ልጅ ነው። አዲስ አበባ ነው ያለው። ማን ነው ስሙ? ሁሴን ይባላል። ወንድሙ አሁን እጠራለሁ። እነሱ እኮ ክርስቲያን ናቸው። ለእነሱ ክርስቲያን ናቸው፣ ግን ያኔ እንደ ሰው ክርስቲያንና ሙስሊም ቤተሰብ የለም እንዴ? ይመጣሉ፣ እዚህ ላይ ሚዲያ ይጠቀማሉ። እነሱ ይመጣሉ። ሁሴን የሚባል ቆይ እናቴ አንዴ በአማርኛ ልናገርሽ። እሺ ሁሴን የሚባለው የመሰሉ ልጅ ነው። አርሜንሺ ዱፍቴ ጅርቲ ዋንቴ ፈርሜንሺ ሁሴን ስሞን አቲ ጀት ጋሰን ኩንስ ጋመን ማይጣቲ የተ ሰነ ቦዳ እንደርቢነ ጉያ ሰና ቶርባና ነይ ከሚሳ ሳት የቹ ዱቴ አኒ ኑ ብልብላን ጀቹ ከኑመራ ከንከኤ ፕሮሰሲ ኦቦሌስ ከኛ ፍሎት ደስለሲንቲሜ ኤገሌ ፕሮሰሲ ሰናኒሲ ዋንቲ ኑ ቢራ ቀቀምቱ ዩንጅሩ ከራ ሴራኑ ወየነ ከራ ሴራ ደምኔ ደላላን ወይሌ ሬፈስኒ ገልቼ ኩመ በሰደን ጓፈታ ቱሬ ለከኔ ከራ ሴራ ሲኒ ወየነ ከራ ሴራ ደምኔ ሰነቦደሞ ንሺኒ ፓስፖርት ኤጀንሲ ሰነ ወዲን ዱበታ ቱርቴ ኤጀንሲ ሰነቲስ ኤጀንሲ ነላን ካሱ አከነ ወሊ ገልቴዳን ተካውን ባሱ ተከገዲ ቡሱ ሰነቦዳ አዋል ሬቴ ጋፈሞ ኑቲ ኦፊም ኬኛን ጆሌ ኦሮሞ ከዳኔ ብሪ ሪያለ ብያ አላ ከንዛጥኒስ ከንትኬቲስ ኢሲኒ ገልቺና አንካውንቲ ከሰኑ ከና ጋፈን ጀዱን ሰንበተ ጉዳ ደርቤቻል ኢሽን አንካውንቲ ኪያስ ዋንቲ ፍረተኑ ፊንጅሩ ሙጫ ከሰና ዋላምቴርቲኑ እንጀቴኑ ኑዴቢስት አቹማን ከደከምታ ዋላምቴ ዱሽቱ ኑቲ ከሌሰ ሸኪ ቀምና እንዱኔ ነ ተመነ ይራ ፎቶ ኑ የገም ቪዲዮ ኑ ወራራ በሚቶ ኮንጅሩ እናን አልከን ከነ ሲኒ ፈኔ ኤርጋ ኤጋ ነው እንጀት አቹማን ነ ቪዲዮ ወይ ከኒ ተንጠለጠልቴ ይርቱ አካሲት ቪዲዮ ሶባ ወይ ቲ ኑ ኤርጊት አቹማን ዱቴ ሰነስ አመኑ እንደንደ የኑቲ akkamitti kun ta'a awwa amma reefa mucaa keenya nu galchitanitu buleetti keenya nu galchitanitti nu amanuu hin dandeenyu jennee kanumaan taa'aa jirra. Amma gara keessanitti iyyachuun keenyas obboloota keenya kan taatan biyya keessa biyya alaa sagalee keenya sagalee nu taatanii reefa mucaa keenya akka ijaan nu agarsiistan abdii isinirraa qabna. Isa dhugaa dubbachuudhaan mucaan kun haadha keenyaaf mucaa garaa boodati. Mucaa kana malee isaati keenya kan biraan qabdu. Kanaaf haala kanaatti yaadanii akka nu galchitan siin jechuu barbaada. Galatoomaa adaraa nu qaqqabsiisaa siin jedhu. Adaraa booyinaa ooftaa arme maal oromoo narageessa arme abshiri siin jedhe dhugaa ani kanaan duras godheen beeka ijoolleen na beeku dhugaa waadaa siiseen jiraan haga dhumaatti isinii waliin hin jira haga reemfi mucaa keessanii galutti isinii waliin hin jira. Ani waan qabe nama gadhiisuu miti. Saa'udiillee deemuu nan danda'a. Biyyallee dhufuu nan danda'a. Ejensii fi nanga cufaa ta'e isa kan Saa'udii nan deema. Naamana nan deema. Dhimmi mucaa kanaa ni xumurama. Waa tokko yaadinaa dhugaan siniin jedhe. galatooma waaqayyo sinaa eebbisu bara keessa naa eebbisu. Manni kun warningi kennisiisuuf deema warra emoojii boo'ichaa kaa'u. Diinota jarri diina maal godha? Haadha keessa kanatti gammaddanii mucaa kanatti gammaddanii warri komentii emoojii boo'ichaa keessan kuni akka manni kun warningi fudhatee cufamu barbaadanii moo itti gammachuu qabdan ergamtanii dhuftanii bilookiin xaragi nan xaragaan bilookiin warra bulkaabaa tokkoon kee kana jala taa'i itti gammaddanii ayyee koppiliinkiin gootanu sheeriin gootanu. Wallahi mimmaan haadha hin maal tokko komentii. Cuma mana kot aku ban ambil kami sini dalam teral jerami dalam ni dalla. Memang ada kan asin ini sin. Memang ada kan asin ini. Ini gadi ada kan tiga le sitta kalau sittus. Ajaran dia itu dah. Asal kuliti bocah kan diftani ak warningi sadi narayar. Lama tu sadiam rakong kamu. Arme ke nyawanan sini jadu. Nama gochaati nama jechaati miti nama gochaati dhugaa garaana nyaattanii mucaan keessan illee baay'ee garaana nyaatte hangara kooti waadaa sidiin galee anis hordoftoonni kootis waadaa galle
amma irratti dubbanna waan godhamuu qabu yoo rabbi jedhee akka godhamuu qabu nu hin xumurraa waa tokko hin boo'inaa hin yaadinaa obsa siniif kennu yoo xiqqaate ilmoo keessan akkasi qabbarattan ni goona yoo rabbi jedhe haga dandeenye jechuudha haga dandeenye waan godhamuu qabu guutuu mucaan keessan hin qabbaramteetti taanaan waan seerri biyyichaa murteessu faanan jira yoo baasee erguu ta'es waan seerri biyyichaa jedhu hin beeku ittan deema yoo hin qabbaramne ta'es qoradhee akkasiin hin qabbaramne gara biyyaatti isiniif ergina waa tokko yaadime. Beeku ani si amaneetu man gara kee fide jechuudha. Obboleettii kan akka gargaaranuuf nama baay'ee biraa qaqqabuuf yaalin ture. Gaafa jedhaniiti jechuudha. Akka ishii gargaartu ani hin beeku jechuudha. Haadhuma kanaaf jettee akka gargaartu. Haadha kee akka jaalattu waan hin beekuufin ishii si bira fide jechuudha. Warra zirtanis gargaara adaraa waaqa. Gara nama nyaatti wallaahi. Gara nama nyaatti baay'ee. Mubee bira ga'ee mubee rakkoon qabu mubee bira ga'uudha malee mubee bira ga'ee hayyoon isinillee obsaa. Boleettiin mucayyootiin boleettiin hunda mubee abbaa miskiinaati mubee bira ga'uun ammoo uma shakkiin qabu amrii rabbii gaditti namni saba kana qarqaaree bakka kanaan ga'e mubeedha. Du'aayi nu godhaa abshiin isinillee yaadina hayyootiyaa boleettiin mucayyoon teessan boleettiin hunda isinillee haadhateen hunda haati dirqama haadha nama dhalte qofa miti. Akkuma hawaasaatitti akka sabaatitti haadhateen hunda jechuudha. Kanaaf mubee yeroo baay'ee waa'ee haadhaa kaasan hedduu miidhama waan ta'eef isinis abshiir jedha shakkii malee mucayyoon teessan dhugaan isiin argama waan ta'eef isinis abshiir jedha rabbi sabrii isin yaa kennu obboleessa keenya illee maatii hundaan rabbi sabrii isin yaa kennu kuni miidhama ijoollee teenya shamaraa hundaati kan sagaleen isii dhabamtee gochi isii dhabamee achi buutee dhabamtee hedduu jira waan ta'eef kuni nama biyya baqaa tureef nama biyya hambaa arabaa keessa jiru waan kana argaa. Abshir isin hundaafuu fakkeenya taati rabbi sabri isin yaa kennu isin jechuu barbaada ummanni keenya sagalee ta'a jechuu barbaada. Amiin da'oo. Dhugumatti hojiin isaa kanumaan beekames kan amma kana hafuura qabu miti mubeen kan kana achi kan mana ammaa keessatti dhofamtee ji'a tokko ji'a lama teessayyuu barbaadee fidee galchee jira yaadina harmee keenya jira. Ayyoon dubbatu dhugumatti obboleessa keenya galatoome jechuun barbaada dhugaan oksa qaba. Abshir ayyoo obboyina sabriin guddaadha. Hundi keessanuu abshir. Akka gootan ijoollee keenya dhaggeeffadhaa maaster yeroo tokko dhiifamaa bibii ila hoosaan qaldiin haadha kana yeroo laaltan haadha keessan fuula haadha keessan ija keessan dura nufu yeroo waa'ee mucaa kanaa yaadattan mana madaamii keessa akka dalagaa jirtan yaadattan an simmiti an inni dhiiraa kun amma tun waa balleessi asiin kan hin fiigee badootti galu nama waraqaa hin qabne harka mootummaatti dhaqee kennadhee nagaadhaan gara biyya kootii galu. Wallahi iman qabachuun dadhabe maaltu narra ga'a hadda madaamii kootiin nagaadha bor immoo maaltu narra ga'a karaa kamiin narra ga'a wanta akkanaa itti dhaga'ama ijoollee keenya yaada yoo walii yaane malee namni kan biraa dhufee nuu yaadu kan biraa meemee sichi eenyu dhufee nuu yaadu oolu sun yaane sinnu yaaddan baga deemanii Shawaayyee Bulloo dhiifamaa wajjin as jalaa deemishi itti mi waa'ee kooti keessattuu uummanni naannoo Shawaa bareechina beeka. Bareechanii na beeku. Bareechanii waan akkasii irratti as jalaa fuudhii deemi Shawaayyee bakka deema gadda isaanii adeeman. Nun barbaanna bakka. Ishii an ofitti fuudheen jira kun amma Saawudii deemuu kan viizaa hojjetu taana. Amma dawwalee ajajadheera yoo dhufe yoo numne akka ta'u qabu waan godhamu wallaahi amma viizaan gaafadhe kee bilbilee sitti nanaan jedhanii waa tokko yaadiin jedhiin harmeedhaan. Inni waan qabeen gadhiisu waadaadhaan waadaa haadha kootiif waadaa galee waadaa haadha kootiif waadaa galee fi as jalaa deemaa fuudhii deemiini waan biraa dubbachuuf fuudhii deemiini. Shishoo antoni laayivii cufitii bayirra bakka yoo si barbaadu jalaa bayi Shawaayyee Bulloo as jalaa bayi bakka mucaan hin fixa jedhiin bakka dhibbaan dhibbatti wallaahi Saawudiin deema dhimma siitiif Saawudiin takkaan deemni hin deema. Deemtette jala ilaalame bakka deemtetti garaa nama nyaatti. Namni maan boo'ina wallaahi footoo kana garaa na nyaate qoyyaa.
Isimbuse mo kam chaliftan. Ugagar ana nyate wallahi ko ton kun. Abdisha. Sagaleen jiru. Hello. Sagaleen jira bar. Bagana ganu sini jira bar sagaleen kene jira Abdisha. Wallahi garana nyata ni rosa kasitan wallahi. Bada garana nyata ni akana gona gam. Lagi fata Abdisha na ega baka. Jowani antanate kesa du fensin do bisa chwani. Yo visa nasrae olembulu agency sun atataman. Bilbila kasani. Diatani. Imma mucakana. Wanjuru. Fitani. Garabi yatin ergan yote. Guyala matunke egan. Wallahi nande magasati. Salam amma kanete mube. Salam wanti sinjette an embassy kataro wafsi fadden jira. Embassy keessa namna akkasi fottode itti deebi'an jira. Achirratti qofa deeggarsanaa godha amma. Yoo nama na gargaaru ta'e yoo namni keessa hojjetu jiraate achuma ol seenuu irratti na gargaara. An tokko tokko jette isiin hordoftu an immoo achi keessatti nan hima. Yoo huni humnaa ol ta'e isii keessu